muraho neza, nitwa Nzavugankize Ferdinand, nkora mu kigo cy'imisoro n'amahoro, nshinzwe kwigisha imisoro. Uyu munsi tugiye kuganira n'abasora bashya, turareba ngo ese abasora bashya ni bande, bararebwa se niyihe misoro, ese iyo misoro ni iyihe, bishyura ryari, bishyura umusoro ungana iki. Izi nyigisho rero ziraba zishingiye ku ngingo zigera kuri enye. Turaganira ku mikoreshereze ya IBM, tuganire ku musoro w'ipatante, tuganire ku musoro ku nyongeragaciro, tuganire ku musoro ku nyungu ariwo uyu munsi witwa umusoro ku musaruro. Izi nyigisho kandi twazikuye mu mategeko agena imisoreshereze cyangwa se amategeko agenga imisoro. Ni amategeko mashya yo mu 2023 ndetse n'itegeko ry'umusoro ku nyungu ryo muri 2022. Ni ukuvuga ngo turarebera hamwe ibikubiye mu itegeko ryo muri 2022 n'iryo muri 2023, ubwo ryavuguruye ryo muri 2022 ku ngingo zimwe na zimwe rishyiraho umusoro ku musaruro. Twavuze ko umusoro ku musaruro ari umenyereye ku nyito yitwa umusoro ku nyungu. Hanyuma turebe n'itegeko rindi ryo muri 2023 naryo rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro. Turareba kandi itegeko ryo muri 2023 rigena inkomoko y'imari y'inzego z'ibanze. Iyo bavuze inzego z'ibanze baba bavuze urwego rw'akarere. Tuze kurebera hamwe kandi n'itegeko ryo muri 2023 rigena uburyo bw'isoresha. Iyo bivuze kugena uburyo bw'isoresha biba bivuze ngo umuntu arasora gute, ryari, umusoro ungana iki, nadasora biragenda biti. Mu itangiriro rero hari ibibazo twakwibaza ndetse tukagerageza no kubisubiza. Ikibazo cya mbere kiribaza ngo ese iyo tuvuze abasora bashya tuba tuvuze ngo ni bandi? Iyo uvuze abasora bashya uba uvuze abasora bose biyandikishije mu gihe cy'umwaka w'isoresha. Umwaka w'isoresha bivuze guhera ku itariki ya mbere Mutarama kugeza ku itariki ya 31 Ukuboza kwa buri mwaka. Hanyuma tukaba twakwibaza tuti ese iyo umuntu amaze kwiyandikisha asabwa iki? Iyo usora amaze kwiyandikisha wese, umuntu wiyandikishije ko agiye gukora ibikorwa bisoreshwa, ni ukuvuga ibikorwa bibyara inyungu, byaba ibicuruzwa bifatika cyangwa se serivisi, abasabwa gutangira gukoresha ikoranabuhanga ryemewe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro ritanga inyemezabuguzi cyangwa se icyo twakwita fagitire kuri buri kintu cyose kigurishijwe cyangwa se gicurujwe. Iryo koranabuhanga rero ari ryo ryitwa IBM riteganywa n'itegeko. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese utangiye ibikorwa bisoreshwa atanga inyemezabuguzi ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ryemewe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Nk'uko twari tubivuze haruguru, iryo koranabuhanga rero niryo ryitwa IBM. Ese iryo koranabuhanga umuntu aribona gute? Kuvuga ngo ni ikoranabuhanga ritangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro kandi rigatangwa ku buntu, n'amahugurwa buri wese akayahabwa ku buntu. Ayo mahugurwa atangirwa ku biro byacu bya Rwanda Revenue hose mu gihugu. Iryo koranabuhanga rero rikaba rishyirwa mu mashini zimenyerewe ku mazina ya computer, izindi zikora nkazo zaba desktop cyangwa laptop, ndetse n'utumashini tumenyerewe nka POS utumubona mu ma supermarché cyangwa supermarket cyangwa ku ma station y'ama essence. Ndetse hakaba n'ikoranabuhanga rishyirwa mu matelefone ya smartphone hashingiwe ku bucuruzi bwa buri muntu, ikigero buriho ndetse n'ubwoko bwabwo. Iryo koranabuhanga ni itegeko, ntabwo ari amahitamo y'umuntu. Itegeko niryo ryabigennye mu ngingo yaryo ya 17 muri iri tegeko twavuze rya 2023 rigena uburyo bw'isoresha. Wakwibaza ngo ese iyo umuntu iyandikishije agafata tini, kuko nizo nshingano za mbere niho zitangirira, umuntu wese utangiye ibikorwa bibyara inyungu ariyandikisha, akiyandikisha mu kigo gishinzwe iterambere cyitwa RDB. Uwo mucuruzi wese abarebwa n'imisoro. Ese niba arebwa n'imisoro ni iyihe?
nibyo rero umuntu wese wiyandikishije mu bucuruzi abarebwa n'imisoro, ariko ku ikubitiro hari imisoro ibiri irebwa na buri muntu wese cyangwa ireba buri muntu wese utangiye ibikorwa by'ubucuruzi. Iyo misoro y'ibanze ni umusoro ku nyungu, ariwo twavuze ko mu mategeko mashya witwa umusoro ku musaruro. Umusoro wa kabiri ni umusoro w'ipatanti. Aha tukaba twabamenyesha ko iyo umuntu yacuruje mu mwaka yatangiyemo, wa wundi twavuze yiyandikishijemo, ntageze kuri miliyoni 2 z'igicuruzo. Igicuruzo bivuze amafaranga yose umuntu yakira nta kintu arakuramo. Iyo ayo mafaranga atarengeje miliyoni 2, icyo gihe iyo akoze imenyekanisha umusoro uba 0. Hanyuma abarengeje miliyoni 2 rero nibo batanga uwo musoro. Umusoro wa kabiri ni umusoro w'ipatanti. Nkuko twabivuze haruguru, umuntu utangiye ibikorwa by'ubucuruzi bikaba ari bito cyangwa biciriritse, we abasonewe ipatante mu gihe cy'imyaka 2. Wakwibaza ngo ibikorwa by'ubucuruzi bito cyangwa biciriritse ni ibihe? Ni umuntu watangije igishoro, ya mafaranga yashoye akaba ari munsi ya miliyoni 20, ndetse igicuruzo cye cy'umwaka wa mbere ntikirenze miliyoni 20. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo nimba washoye amafaranga arenze miliyoni 20, wowe ntabwo uri busonerwe ipatanti. Hanyuma ikindi kandi, nimba mu mwaka wa mbere wacuruje arenze miliyoni 20, ubwo urasonerwa uwo mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri wishyura ipatanti. Umusoro wa gatatu twavuze turi buganireho ni umusoro ku nyongeragaciro. Uyu ni umusoro ucibwa ku bintu byose ukuyemo ibisonewe, itegeko ryateganyije ibisonewe. Hanyuma abawutanga ni bande? Ni abaguzi ba nyuma. Umuntu wese icyo aguze agiye kugikoresha atari bugicuruze niwe utanga uwo musoro. Bivuze ko umucuruzi we awusubizwa wa wundi yatanze ari kurangura, hanyuma akishyura umusoro yashyikirijwe n'abaguzi ba nyuma. Ni umusoro rero wiyandikishaho abacuruzi bose babishaka. Ubu ni ukuvuga ngo kwiyandikisha kuri uyu musoro ni ubushake kuri bose, ariko hakaba n'ababisabwa n'itegeko. Ababisabwa n'itegeko ni bande? Ni ba bandi baba bagize igicuruzo cya miliyoni 5 mu gihembwe, cyangwa se utageza miliyoni 5, nibura ukageza miliyoni 20 ku mwaka. Ubwo wigejeje miliyoni 5 mu gihembwe, bitarenze iminsi 7 kurikira icyo gihembwe, uba ugomba kuba wiyandikishije kuri uyu musoro ku nyongeragaciro, ari uzwi kuri TVA cyangwa VAT. Hanyuma iyo utagejeje miliyoni 5 ku gihembwe, ariko mu mwaka ukageza miliyoni 20, nabwo ni itegeko kwiyandikisha kuri uyu musoro ku nyongeragaciro. Hanyuma rero iyo misoro twavuze ngo ese itangwa ryari? Duhereye ku musoro w'ipatanti, ni umusoro utangwa rimwe mu mwaka, cyangwa se umucuruzi yabihitamo akishyura muri buri gihembwe, ubwo yishyura mu bihembwe 4. Iyo uhisemo kwishyura umusoro w'ipatanti wose mu mwaka, wishyura bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka wishyurira. Ubwo ni uguhera ku itariki ya mbere Mutarama kugeza ku itariki 31 Mutarama n'ubundi muri uwo mwaka wishyurira. Waba wahisemo rero kwishyura mu bihembwe, ubwo n'ubundi wishyura buri gihembwe, ariko igihembwe cyishyurwa mbere, ko ni uburenganzira bwo gukorera ibikorwa bibyara inyungu mu karere runaka. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo wishyura buri gihembwe yishyura bitarenze 31 z'ukwezi kwa mbere, akongera akishyura igihembwe cya kabiri kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30 Mata, hanyuma igihembwe cya gatatu akacyishyura guhera ku itariki ya mbere kugeza 31 Nyakanga, hanyuma igihembwe cya kane akacyishyura guhera ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 Ukwakira buri mwaka. Umusoro ku nyungu rero ariwo musoro ku musaruro, uwo itariki yo kwishyura ku muntu mushya ugiye kwishyura bwa mbere ni ugutangira ku itariki ya mbere Mutarama kugeza ku itariki 31 Werurwe mu mwaka ukurikira wa wundi watangiyemo ibikorwa. Hanyuma iyo umaze kwishyura uwo musoro w'umwaka wose washize, ukurikizaho kwishyura avansi y'umwaka urimo, ari wo bita umusoro w'ibihembwe. Kuvuga igihembwe cya mbere nicyo ngicyo tuba twishyuriyemo umwaka washize, hanyuma cyo tukacyishyura mu gihembwe cya kabiri. Mu gihembwe cya kabiri ni ukuvuga guhera ku itariki ya mbere Mata kugeza ku itariki 30
Kamena. Hanyuma igihembwe cya kabiri tukacyishyurira gutangira ku itariki ya mbere Nyakanga kugeza ku itariki 30 Nzeri. Hanyuma igihembwe cya gatatu tukacyishyurira guhera ku itariki ya mbere Ukwakira kugeza ku itariki ya 31 Ukuboza. Ubwo umwaka ukaba urarangiye, nanone tugakora ibaruramari tukareba ibyo twacuruje mu mwaka wose, tukazabyishyurira nabyo mu mwaka ukurikira guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu bitarenze 31, ariko tukishyura dukuyemo umusoro twishyuye mu bihembwe. Hanyuma rero umusoro ku nyongeragaciro wo wishyurwa ryari? Wishyurwa buri kwezi cyangwa buri gihembwe bitewe n'uburyo usora yanditswemo. Nimba wishyura TVA ya buri kwezi, uyishyura mu minsi 15 ikurikira buri kwezi. Waba wanditse mu gihembwe, wishyura TVA wakusanyije mu gihembwe, birumvikana ukuyemo iyo we watanze urangura muri icyo gihembwe, bitarenze iminsi 15 ikurikira icyo gihembwe. Wakwibaza ngo ese umucuruzi yishyura umusoro ungana iki muri iyo misoro yavuzwe haruguru uko ari 3? Duhereye ku musoro ku nyungu, ari umusoro ku musaruro, abasora baba mu byiciro bitandukanye bitewe n'igicuruzo baba bagize. Icyiciro cya mbere aricyo twavuze cy'abarengeje miliyoni 2 ariko batarengeje miliyoni 12 bishyura umusoro mu buryo bukomatanyije, inyungu n'igicuruzo, ariwo twita mu ndimi z'amahanga flat regime. Abagize hagati ya miliyoni 2 n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni 4 bishyura ibihumbi 60 mu mwaka wose. Hanyuma mu gihembwe bakazishyura umusoro ushingiye ku byo bacuruje muri icyo gihembwe. Hanyuma bagize hagati ya miliyoni 4 n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni 7 bo bishyura umusoro w'ibihumbi 120 mu mwaka, nabo mu gihembwe bakazishyura umusoro avance ku musoro ku nyungu ishingiye ku mafaranga bazaba bacuruje muri icyo gihembwe bagiye kwishyurira. Hanyuma bagize hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 10 bishyura ibihumbi 210 ku mwaka wose. Hanyuma avance ku gihembwe bakashingira ku byo baba bacuruje muri icyo gihembwe bagiye kwishyurira. Hanyuma abagize hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 12 bishyura ibihumbi 300 ku mwaka. Iki cyiciro akaba ari aha kigarukira hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 12. Abarengeje miliyoni 12 rero ariko batarengeje miliyoni 20 bo bishyura umusoro ucishirije wa 3%. Ukuvuga ngo bafata ya mafaranga yose bacuruje bakayakuba 3 bakagabanya 100, akaba ari wo musoro bishyura. Bafite rero ayandi mahitamo yo kuba bahitamo ibaruramari ryoroheje, hanyuma bakishyura ku nyungu nyakuri, cyangwa se bagahitamo ibaruramari nyakuri, nabwo bakishyura ku nyungu aho kwishyura mu buryo bucishirije. Ibigo rero cyangwa amasosiyete byahisemo gukora ibaruramari nyakuri, cyangwa abategetswe gukora ibaruramari nyakuri kubera yuko abarengeje miliyoni 20 yaba abantu ku giti cyabo bafite ubucuruzi bwanditse ku mazina yabo, yaba n'ibigo cyangwa amasosiyete, bo ni itegeko gukora ibaruramari nyakuri. Iyo ibigo bikoze ibaruramari nyakuri baba babihisemo cyangwa se ari itegeko kubera ko barengeje miliyoni 20, icyo gihe bishyura ku musoro ku nyungu nyakuri wa 28%. Ukuvuga no gufata ya nyungu babonye bamaze gufata ayo binjije, gukuramo ibyatunze umwuga, asigaye niyo nyungu isoreshwa ku gipimo cya 28%. Uyu akaba ari umusoro wari usanzwe utangwa ku gipimo cya 30%, ariko ukaba warorohejwe ugashyirwa kuri 28%. Umusoro ku nyongeragaciro wo rero ariwo TVA wishyurwa ku gipimo cya 18%. Ni ukuvuga ku yo wacuruje haba hariho 18% y'umusoro ku nyongeragaciro ukusanyije. Hanyuma umusoro w'ipatante wo wishyurwa hashingiwe ku gicuruzo cy'umwaka washize, uretse bariya twabonye baba batangiye ubucuruzi badasonewe kubera ko ubucuruzi bwabo ari bunini burenze kuri ubu bucuruzi buto n'ubuciriritse busonewe. Hanyuma twavuga ngo ipatante nyinshi ni miliyoni 2 ku bantu baba bacuruje cyangwa bashoye amafaranga arenze miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Igishya kiri muri iri tegeko rigena
inkomoko y'imari by'inzego z'ibanze ariho harimo n'umusoro w'ipatante, nuko abantu bafite amahitamo yo kuba bakwishyura iyi patante mu buryo bwa buri gihembwe. Hanyuma ipatante ya make ni ibihumbi 8 kuri moto aho ziri zose mu gihugu, ni ukuvuga yahisemo kwishyura buri gihembwe aba yishyura ibihumbi 2 ku gihembwe. Twavuga nk'ubucuruzi, tugafata urugero ubucuruzi buto n'ubuciriritse, ni ukuvuga ngo umuntu wacuruje hagati ya miliyoni 2 kugeza kuri miliyoni 7, abo bose bishyura ipatante ingana, bishyura ipatante y'ibihumbi 100 mu mwaka, bahitamo kwishyura buri gihembwe bakishyura ibihumbi 25 mu gihembwe. Hari abandi baba bafite ubucuruzi butoya rero buri mu cyaro hirya no hino, iyo banditse ko bakorera mu mujyi ariko bakaba batarageza kuri ziriya miliyoni 2, ni ukuvuga babandi baba bacuruje ariko ntibageze kuri miliyoni 2, bishyura ipatante y'ibihumbi 60 mu mwaka, bahitamo kwishyura mu gihembwe bakishyura ibihumbi 15 buri gihembwe. Hari abandi bafite ibikorwa rero by'ubucuruzi bito nabo baba batagejeje miliyoni 2 ariko bacururiza mu cyaro, bo ipatante yabo ni ibihumbi 30 ku mwaka, hanyuma bahitamo kwishyura buri gihembwe bakishyura ibihumbi 7,500 buri gihembwe. Ibinyabiziga byose aho biri mu gihugu byishyura ipatante y'ibihumbi 40 ku mwaka, hanyuma ubwo mu binyabiziga nyine ni imodoka zose dukuyemo moto, ko moto zo twabonye ko zishyura ibihumbi 8, ibinyabiziga byo byishyura ibihumbi 40 ku musoro w'ipatante. Hanyuma ku musoro ku nyungu bishyura bashingiye kuri toni ikinyabiziga gitwara cyangwa se umubare w'abagenzi imodoka yagenewe gutwara. Tuzakomeza rero tubahe izindi nyigisho kubera ko imisoro bisaba guhozaho, bisaba kwiga mu buryo butandukanye bitewe n'ubucuruzi uko bukura niko uburebwa n'indi misoro. Uyu munsi twari twateganyije ko tuganira n'abasora bashya kuri iyi misoro y'ibanze uko ari 4, akaba ari ahangaha twasoreza iki kiganiro. Ndabashimiye, murakoze kuba mwakurikiye iyi nyigisho. Mugire umunsi mwiza.